Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikulethelwa zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungakuphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi ungabe ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje-ke lithi laphana-ke o-M_K-ke esimaziyo sonke impela-ke waduma-ke ngokukhankasela-ke i-M_K laphana-ke ugadle kwaziwa-ke laphana-ke kuNgizwe Mchunu-ke emva kokuba uNgizwe Mchunu-ke enze-ke u-live wakhe laphana-ke ethi-ke umlisa usanda kujoyina-ke i-M_K ovela kwi-E_F_F uFloyd Shivambu angeke alubhade e-K_Z_N-ke laphana-ke. Lo mlisa-ke we-M_K-ke ube sephendule leyo nkulumo-ke kaNgizwe-ke laphana kwaveza-ke nokuningi-ke laphana, kodwa angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami kuphela. Into enza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo mlisa-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela phansi masizwile-ke le video le, ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona nwengane zakwethu, uGodole wankomgodole umfana, kanti-ke udaba niyalwazi. Cha, ngithi nama-ke ngisike elijikayo, yathi inkosi yamagcokama anginawo amaningi. Yes, nami anginawo amaningi. Into engiyizele la ukuzothi Floyd, you are more than welcome KwaZulu Natal. Akunaphara elizokutshela ukuthi awemukelekile KwaZulu Natal. Siwumkhonto wesizwe, siyakwamukela ngezandla ezifudumele, futhi-ke sizobe sihamba nawe KwaZulu Natal. Ngaphandle nje kwenkinga akekho ozokuphazamisa. Ungalokhu ulalela labo baba abamaphara abazothi awemukelekile KwaZulu Natal. KwaZulu Natal wemukelekile Floyd kakhulu nje. Uyabona njengoba ujoyinile umkhonto, impela ufika namava esiwadingayo njengoba sibheke ku-2026. Kofanele bekwazi-ke abantu ukuthi nanoma kuthiwa usuka kwesinye isikole ubufunda ugrade 8 or ugrade 11 or 10, uyawusuke kulo grade 10 mawusuyojoyina esinye isikole ufike ungene futhi khona lapho kwa grade 10 kulelo class ade ufunda kulesiya sikole. Akukho kushintshile, akukho kubi. Umkhonto sisazosebenzela kamnandi. Ungezwa ngalabo baba abamaphara abaloku bethi awemukelekile. KwaZulu Natal sizoyijikeleza nawe KwaZulu Natal, bonke omasipala sizobe sibathatha nawe. Ungalaleli amaphara, labo baba bamaphara. Nix asisebenzi leyo nto leyo. Ngimzwile nje sekhuluma ngami ezothi angazi ngigwinya akabona oGodole. Yey, lalela baba. Angikwazi ukuthi ngempela uchaza ukuthini ngalokho okwenzayo, noma usulahlekelwa inetwork or kwenzakalani, angikwazi. Kodwa nje engizokutshela khona ukuthi baba, phuma emkhontweni. Vuma, phuma emkhontweni ngoba ngizokukhipha kabuhlungu, ngiyakutshela. Ngane zakwethu uGodole okankomgodole umfana. Niyalazi udaba. Bye.